all those who are here to attend this Memorial Women Volleyball Tournament sponsored by Indie Hills Private Limited and Chingtam Sports and Social Development Association. Ngasigi asigumlaba program sida saruk yabagidamagta lengsinbiriba pumnamakpu taramna okchari. Hauzik akoina program se chathadingaida aina program se highlight tawjage. अखोगी प्रोग्राम सिगी होस्ट सिना चादोंग न्यू साइड स्पोर्टिंग क्लब ना ओइबिरे अखोगी चीफ गेस्ट सिना इकाई खुमनाबदा मतिक चारबा मिंग ओइना पंजाबदा डॉक्टर डबली थंगजम चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बबिना ग्रुप ऑफ कंपनीज अखोगी स्पेशल गेस्ट ना श्री जेड Kikonbo Newmay ex-MLA, guest of honor na Sri Nongmaitem Sanjay Singh, Vice President LJP Manipur Unit. Function President Ashanka Sar Chairman and MD Indie Hills Private Limited. Special invitees RK Deepak, contractor, RK Kaiku, actor, Thangmeiso Shinglai, artist. Thank you. Ngasigi program sida participate tawgadaba team maming pathokcharke Chadong New Side Sporting Club, Yangnoi Youth Club, Kunsakul Youth Club, Ngarumpung Students Union. Aduga men friendly match su laigani Chadong New Side Sporting Club versus Ngarumpung Student Union. First prize sina 15,000, second prize na 10,000, third prize na 5,000, fourth prize 2,000. Friendly match ki prize na 3,000. Hawjikti program se makha chathanaba akoigi opening prayer da Chadong New Side ki pastor na matamdo lobirasano. Loving Heavenly Father, we thank you and praise you for this beautiful day that you have granted us. And also, Lord, we have been praying to you for this special event that you will grant us. And you have heard our prayer. And Lord, today we are here to witness your faithfulness. Lord, we are grateful to you always. And also, Lord, as we take part in this event of memorial late Mother Termila Kasar, Lord, I pray to you that this event will be a blessed one. And also I pray to you that the organizers' objective will be fulfilled as well by hosting such an event. And also I pray to you that on this day, Lord, from different places, also from different community, to take part in this friendly match as well as this women's volleyball tournament, Lord, people have arrived. I pray to you for your strength as well as, Lord, you will protect them from any harms and any dangers as they play. And Lord, as the program has prepared and planned to take on this day, Lord, I pray and also commit everything unto your hand. And all these things, by doing so, may your name be glorified as well. For all this, I prayed in Jesus' name. Amen. Good morning, everyone. I'm Hamila Kasar. And to start the program, I would like to invite Ms. Chungsang Lajajo to come and please present your special number. Thank you.
Hello, check. Hello. Hello, check. Hello. Hello. Through the eyes of man, it seems there's so much we have lost. As we look down where all the prodigals have won, one by one the enemy has whispered lies and let them off as slaves. But we know that you are God, yours is a victory. We know there is more to come that we may not yet see. And by your Spirit breathe upon them, show the world that you alone say, yeah. We call out the tribals, come alive, come alive. We call out the dead hearts, come alive, come alive. Out of the ashes, let us see an army rise. We call out the dry bones, come alive. God of endless mercy, out of unrelenting love, rescue every daughter, bring us back the wayward son. And by your Spirit breathe upon them, show the world that you alone can save. You alone can save. We call out the dry bones, come alive, come alive. We call out the dead hearts, come alive, come alive. Out of the ashes, let us see an army rise. We call out the dry bones, come alive. So breathe, oh breath of God, now breathe, oh breath of God, breathe, oh breath of God, now breathe. Breathe, oh breath of God, now breathe, oh breath of God, breathe, oh breath of God, now breathe. We call out the dry bones, come alive, come alive. We call out the dead hearts, come alive, come alive. Out of the ashes, let us see an army rise. We call out the dry bones, come alive, yeah. We call out the dry bones, come alive. Oh, come alive. Thank you. Thank you very, Thank you very much, Ms. Chungsangla Jajo, for your melodious song. And now I would like to call upon our function president, Mr. Ashanka Sar, to come and kindly take his time. Thank you. Good morning, everybody. Ahanba makta ishorbu ngamkhai leidana thagachai ekhoi mayambu sumaina punhanba gi tamakta ngasi ekhoi program se yamna piglaba tarusu jati loina suba
program ni. This may be a small program, but it is very valuable and it covers the world through the live telecast. Hoje akhoi na sida ngang li base akhoi TV da telecast tawraga leiribani. Whether he or she may be in USA, Singapore, China, Delhi, wherever, they are looking, they are watching this program. So this is very great, and this is a very meaningful program. Aina dumaina haininge aduna akhoi ngasi aigi nungsiraba ima maming oina panbada Mother Tharmila Kasar mahakse 1994 da laikhidabani 1996 da akhoi due to cancer laina degi laikhidabagi asumaina akhoi laglaga haukiba matam khrada akhoi sumaina youth sida thongkallaga imagi memorial da akhoi sports kaya su khradi tawkhre adubu matam kuina akhoi tawdadana lakpagi kunsi 2021 da akhoi sumaina tawbu phangbase yamna isorbu thakali loinana yamna chauna akhoi tawba yaba tawningbani adubu hujiki situation sena yamna chauna tawba yadaba punba yadabagi phifamsu leibanena akhoi ngasi just masi imagi memorial volleyball tournament haibuani, but it's a great mission. Akhoi amna chawkhraba mission amani maramdi akhoi gi ichinau kuki volleyball team ama akhoi Reverend Omang Hokip, former president MBC, church ki leader na luchin biraga purak libani aduga akhoi lengmei gi yamna missionary da evangelist da phauba akhoi gi oja dingkhai mana lengmei gi team purak pani atopa singge akhoi neighbors ki oire asumaina jati punsalaga akhoi sumaina ngasi asumaina nupi singi volleyball tournament punba haibase number 1 da akhoi jati amaga jati nungsinaba aduga akhoi youth singa amaga sak khangnaraga akhoi gi sports da promote tominaba aduga asikumba sports machadegi akhoina ahaiba khra singdo khangalaga state level da national level da yawningai haibagi tamakta aduga akhoi gi chingdusu asikumba sports yamna interest leba talented leba mi sing lebnena power sports ki power house ama linkhalaga chingdegi talent leba women male kaya sisu sports to participate tawraga olympic da atotopa games da yawba changba ngamna ningai gi madugi khonthangni aduna masi yamna chawkhraba mission ni loinana akhoi jati amaga jati amase adum hunnadana laiba mayam se masidigi thadopa ngamgani aduna hujai yamna nungaibadi akhoi tangkhul yaure ichinaw maite yaure ichinaw kuki sing yaure ichinaw lengmei sing yaure akhoi tribe taru taret pullaga asmaina ngasi volleyball tournament ama tawba phangba haibase manipur da yamna chawkhat ningai tawgadaba mak tangai phadaba adugumba gi event amani haina aina panjaninge yamna thagale ngasi sikumba program da aina introduction khara tawjage isi family bidik teo ngai da khappa milo sajo na thumpingji ari presentation link tong room house jaina chief guest akha khwijire di sami holo ahanba makta akhoi ming oina panjaba da Dr. Thabali Thanjam akhoi chairman and managing director Babina group of companies matam se leitabani na akhoi adum follow by presentation dum chatharase jana amtang likhat piyo yamna akhoi icham chamba akhoi gi nungsiraba doctor ni tanzami mai lada milo simohi de kai ke hadami je dabeda disani horkota ala mo kede tanne hadami ya akhoi gi tangkhul gi oina di akhoi gi sumaina haura pi base kwaidegi nungsiba maman tamba adugi significant ni akhoi gi doctor na magi achinba kaya lebane adubo chadong da aduga ching da yamna nungsiba gi tamakta ai thokat kani haina matam khaido piraga ngasi akhoi gi program da chief guest oina lakpiba gi tamak aina tinbiriba mayam aduga khunja mayam gi maike digi ai gi family gi maike digi harau nungai base amu phonthok chabani koi doctor se yamna kariba haisra manipur da masak nairaba icham chamba humble oiba hojik Babina hospital research center mayam classic crane mayam asigi mapu oina
थौदांग चाउना लौबा मणिपुर की टूरिज्म दा अदुगा स्पोर्ट्स क्लासिक फुटबॉल एकेडमी हाइना मयाम दा नेरोका हाइना तारिबा मयाम से मागी थ्रुदगी लोइनमक से सिंदना लेरिबनी यामना चिलबा खोगी ओजा मना सुमाइना खोगी ngसिगी खुंदा लाकपिबा अदुगा खोगी चिंगमीगी स्पोर्ट्स से दा अखोय अमतनी हाइबो वाखलोंदा थोकत पिबगी तमकता ओजाबु ईश्वरना हेना बोरपिबा ओइसनु हाइबसे अइना थमजनिंगे अनि सुबदा अखोगी ngsi स्पेशल गेस्ट से masai mak phone tawrarga chief minister na moi meeting ama hoji pung 10 da phamdaba yade haibagi madu yaudaba yadre haina ma se horen theng lasu lake haina aingonda apology tawrae akhoi gi guest of honor sisu horen theng lasu ma yaurakani aduga akhoi gi special invitees oja RK Dibak special contractor ni ta lekhat piyo Jana, oi, atop nate akhoi gi tangkhul ningol loba mini tangkhul kumna oikrabne madi koi chat chalaga khoi gi tangkhul gi maphamda thabak achau jobo paikhalaga leiribani akhoi gi special invitees oja RK Dibak na su lakpi bagi harau nungai ba phonthok chari aduga RK Kaiku is on the way ma ngat khitang thena lakani haire aduga ahingi akhoi gi closing de yaugani thamai so singlai mahaksu ayuk chi nungaite hore evening gi duda yauge haina pau pire ngoi mayam dum lakani aduga aikhoi gi Xtex ki sports manipur ki president Dr. Parmananda Thanjam da lekhat piyo aduga aikhoi gi ngasai invocation opening prayer to biba okay gi local pastor ntang lekhat piyo oja ngohor tangwa akse khoi gi bible lom da yamna tam khraba khoi gi oja mani hujik ji khoi gi pastor oina le adudagi aina antop se introduction tawraga horen kaino dum tawge khoi gi chinau media singamtang impact tv ntang lekhat piyo khoi gi now aduga akhoi mami tv da lekhat piyo aduga amaje areka khoi adop hore media se loina dum cover tawrani loina mak lakpa ngamdre aduga akhoi hoji guji tangkhul the only tangkhul news channel TTE the Tangkhul Express ojaram ngachan da lekhat piyo khoi team hoi aduga oja khoi chunsangla hoi mayam lak piyo khoi ki team mayam di je photo tum kap hok dam ne aina mayam bu sakhang ninge hayeng kare kre orisu oji Tangkhul ki news daily padan na leiba ring pawan tonga gil moise family lak pane adu laibak thiba hai tare ada ban khra tawna family sing se han khre moi staff sing khakta sene ojaram ngachan mana executive director ni sene junsangla news reader and core hai tare no we amin ningsang video editor adu rimpawan chimik masu news reader ni aduga khoi gi gil si phangamang ngasi se moi manga magoina hujik aduga akhoi gi live stream tawbiriba tampakti gi lakpado amda khut thangat pigira lekhat pigira yes moina imphal da laraga akhoi TT ga connection tawraga hoje akhoi na sida tawri mayam event horen sanaga da bayam se live telecast stream telecast tawbiribani thank you adudagi akhoi ngasi gi program da ngurumphung village ki headman da lekhat piyo oja kun ni flow koi oja sandrayo jajo thank you adudi va ani su nanil moi di va khra lak pane adoi namta lekha haninge thank you adoga moi ki player team women nu pasu nu pisu loi na lae adudi ki oja reverend omang hokip da hoi ni lo tam
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯟ ꯂꯤꯗꯔꯅꯤ ꯑꯣꯖꯥꯒ ꯂꯥꯛꯃꯤꯟꯅꯕ ꯃꯃꯤꯡꯗꯣ ꯑꯝꯇ ꯂꯦꯈꯠꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯦ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯑꯣꯀꯦ ꯆꯤꯐ ꯌꯥꯅꯣꯏꯒꯤꯀꯣ ꯌꯥꯅꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯐꯅꯦ ꯑꯣꯀꯦ ꯑꯣꯀꯦ ꯑꯣꯏꯗꯤꯁꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯗꯤꯡꯈꯥꯏ ꯑꯝꯇ ꯂꯦꯈꯠꯄꯤꯌꯨ ꯃꯥꯅ ꯂꯦꯡꯃꯩ ꯇꯤꯝꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯣꯖꯥꯒꯁꯨ ꯂꯥꯛꯃꯤꯟꯅꯕ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯕꯗ ꯑꯩꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡꯒꯤ ꯇꯔꯞꯇꯒꯤ ꯈꯔ ꯍꯥꯏꯖꯔꯒꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯄꯥ ꯑꯍꯟ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯄꯇꯥꯅꯗꯁꯨ ꯀꯥꯇꯣꯔ ꯆꯍꯤ 100 ꯍꯦꯟꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯟꯗ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯍꯟꯅꯦ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯔꯝꯊꯤꯡ ꯀꯁꯥꯔꯒꯤ ꯃꯄꯥꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯣꯟꯊꯥꯡꯕ ꯀꯁꯥꯔ ꯍꯥꯏꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯍꯦꯛ ꯄꯣꯛꯆꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯄꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯄꯥꯇꯣꯟ ꯄꯥꯅꯦꯕ ꯆꯔꯆꯀꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯛ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯔꯆꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯤꯀꯟꯁꯤꯡꯁꯨ ꯃꯩꯅ ꯀꯥꯊꯣꯛꯃ ꯋꯥꯔꯧꯕꯤꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯒꯤ ꯃꯦꯃꯣꯔꯤꯌꯦꯜꯒꯤꯀꯣ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯅꯦꯅ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡꯁꯤꯡꯗ ꯊꯣꯛꯀꯠꯄꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯇꯦꯁꯟ ꯈꯔ ꯏꯃꯨꯡꯒꯤ ꯈꯔ ꯂꯧꯈꯠꯆꯒꯦ ꯃꯗꯨ ꯃꯇꯝ ꯀꯨꯏꯅ ꯆꯪꯂꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨ ꯔꯦꯗꯤ ꯇꯧꯕꯤꯔꯣ ꯃꯊꯪꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯤꯒꯗꯕꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯕꯤꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯗ ꯃꯊꯪ ꯂꯥꯛꯄꯤꯌꯣ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯕꯨ ꯄꯣꯛꯆꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯄꯥ ꯔꯦꯗꯤ ꯍꯜꯂꯣ 사힘일론으로 플라스틱 미죠 야루 한라 하파메 소미무슬 솔루션 손다 톡비로 들좀린 들지 레디 하마이너로 마탕다 이빠 아한 혼산 마 락더럼 말레 마탕다 앙글 심레 레디 또비로 저서 하이 지저 진인으로 자니 나오히 지저 쿨리터 신설로 앞에 그럴라 저 앞에 이디도 봉 마탕다 앙글 심레 앙글 혼사세 락들에 호랭 말락니 호랭 락부 간다 앙글 심레 마탕다 이마톤 가호피 아기 이마톤 빠다미 레디 살로 그 빠다무 정선노 아두기 마탕다 아기 콰이디기 이제 아한 제 닝커능 아자 mấy bà mấy rồng có sao mấy nơi ra khui miêu ai cái xe hành đồ đi yêu bưng ngầm đấy mà lắp bớt lại nên là đồ magi mà wa hay biết tại ai cái bài ra adu mà thằng đó ai cái xe choice mà thằng đó xe fancy adu đấy cái mà thằng đó ima ton Mary Rose ready mà thằng tàu biro adu cái mà thằng đó Lia ai cái tada cái nupi ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯪꯗ ꯀꯔꯤꯄꯥꯟ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯥꯗꯥꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯪꯗ ꯁꯅꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯨꯃꯦꯟ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯒꯤ ꯆꯦꯌꯔꯄꯔꯁꯟ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯊꯪꯗ ꯂꯩꯁꯤꯅꯥꯎ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯆꯦ ꯂꯩꯁꯤꯅꯥꯎꯁꯦ ꯃꯇꯝ ꯄꯨꯝꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒꯦꯁ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯃꯥꯅ ꯆꯥ ꯊꯣꯡꯕꯤ ꯈꯣꯠꯄꯤ ꯇꯧꯕꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯌꯥꯎ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯅꯥꯎꯅꯨꯄꯥꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯌꯥꯎ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯔꯁꯇ ꯒꯍꯥꯎ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯦ ꯑꯍꯟ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯆꯦ ꯖꯣꯏꯁꯤ ꯐꯦꯟꯁꯤ ꯗ ꯃꯦꯔꯤ ꯔꯣꯁ ꯃꯊꯪ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯄꯦ ꯈ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯎꯃꯨ ꯂꯣꯏꯅ ꯀꯦꯕꯤꯁꯤꯅꯔꯣ ꯊꯝ ꯈꯣꯗ ꯊꯝꯃꯦ ꯑꯗꯣ ꯐꯦꯟꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯪꯗ ꯃꯦꯔꯤ ꯔꯣꯁ ꯄꯨꯏꯁꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯃꯩ ꯆꯠꯊꯜꯂꯣ ꯃꯩ ꯆꯣꯏꯗꯣꯏ ꯄꯨꯏꯁꯤ ꯃꯩ ꯆꯣꯏꯗꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯪꯗ ꯂꯤꯌꯥ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯪꯗ ꯀꯔꯤꯄꯥꯟ ꯑꯗꯨ ꯃꯊꯪꯗ ꯁꯅꯨ ꯈꯔ ꯊꯨꯁꯦ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯁꯅꯨꯒꯤ ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯆꯩ ꯂꯩꯁꯤꯅꯥꯎꯒꯤ ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯌꯥꯎ ꯑꯗꯨꯗꯩ ꯂꯩꯁꯤꯅꯥꯎ ꯑꯗꯨꯗꯩ ꯑꯌꯥꯎ ꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯇꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩ ꯁꯤꯗ ꯊꯝꯖꯔꯝꯒꯦ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯃꯈꯥ ꯏꯚꯤꯅꯤꯡꯗ ꯆꯠꯊꯒꯦ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯏꯟꯇ꯭ꯔꯣꯗꯛꯁꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯌꯦꯜꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯚꯥꯏꯇꯤꯁ ꯆꯤꯐ ꯒꯦꯁ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯋꯥꯔꯣꯜ ꯑꯃꯅꯤ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯥꯗꯣꯡ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯦ ꯑꯣꯟꯂꯤ
4.5 years running chaliye akhoi je makha da hore loina ugani ngasai ubasu leiram gani isina thum graba church ubudo adugi surround da akhoi chadong khunse leiram bani adubo unfortunately fortunately haigadara 2015 da dam se thingat badegi totally submerged tawraga akhoi se mapham se adum uche kumna mi sing se pumpai da pairaga 2017 da sida resettlement tawdaba yade haidana honna jaraga 2017 ki January digi mapham ase new site sida resettlement tawraga asondam khara su leire sida khara leire turen gi makha da so dum khara leire koi se smaina scatter oina leiram badu punsan ba mathang mathang haure adun newly village new resettlement tawba mapham ni asumaina akhoi gi kari kri da yamna waliye adubu akhoi kana honna jabadegi hojik laiba phana school construction na ni loire playground loisale akhoi gi primary health sub center leire adubu doctor nurse ti leitri ising se kana honna raga hoje hanthak ising tha se da akhoi ising se lakpa ngamlani ato topa kaya wali adubu aina haining bedi chadong haiba khunse hojik ti dam gi lek chena maram oiraga tourist destination ama oirabani aduna aloina na sigi neighbors ta leriba khun mayam se sports ta yamna talented oiba youth kaya marum yauri aduna ekhoina focus tawgadaba se akhoi tourism sida promote tawraga akhoi gi labok mayam se isina thum grabne na hujikti karmaini hingni haiba kanda akhoi tourist ta pajana semkalaga masida important piraga promote tawraga masina akhoi replace livelihood replace tawbase natradi akhoi topo pandam leite ani subada akhoi agri horticulture masigi farm se phajana promote tawraga masidi ge akhoi economic phaga hanba ahum subada akhoi sports se phajana masida infrastructure piraga felicitate tawraga akhoi gi youth sing kaya su phajana all the national da sanaba yauraga akhoi gi hingbagi pambai se wangna economic ta amada khangde madugi tamakta akhoi honna jaraga nauna taba khuni aduna ngasi sumaina khoigi nauna taba khuna sida volleyball tournament host tobai se this is the first time masina ahanbani sumaina ahanbanu mixida khoigi doctor na laklaga chief case oibi bai se khoigi tamak yamna laibak phai thagali ahan sing mayam su harawe horeng doctor na su Oja Huimi, my Pungyar headquarter ki church elder ni. Atopa chitha kibale rasu ay hore dum taujage. Akhoi sigi kai ki chairman di udre vice chairman ibai lukhoi, maming su lukhoi hai bani. Ma yamna active oiba singer su oiba hore isai sakani mana. Yam nungai re akhoi dum tension jarase aina haining badi. Lakpiriba mayamna nangi khuni yumni haina feel tawbiraga free feel tawbiraga phajana sanabiyo akhoi nungsi chanaba aduga sanabagi spirit adu mayamna yenglaga madu akhoi su harauribani karigumba awatpa kari leisu akhoi na best level da service pigani akhoi da report tawbiyo aduga mase first place is sanaba loiraga akhoi khunsakhul aduga yanoi club tigi lakpa aduga ngrumpung gi ngasai akhoi ki guide sing authority mayam aduga church asigi ahlamal leader mayam akhoi chak chara ma chamina gani aduna masi first play tawra kanda akhoi ki mess hall aigi yum church pastor quarter ga adugi manakta akhoi mayam aduda hore haudrusu akhoi imung na harau na pijaning da na sem sadna leba masi akhoi saruk yaminaraga ngasigi sports se phajana hodoklaga phajana akhoi nungsi nungaina koi pantomi naraga akhoi isor thau ni niraga agi iramda manipur lepa ka se yamna chokhatpa in thaba
aduga nungsi chanaba lepak ama oiningai ngasigi thoran asina masina khoi khonthang ama oirase haibase aina aroibada hairaga masidagi ai bidai lawjarage Yam nungaijare welcome address ki domakta mi se mathang su dum lengsal lai mathang su dum lakhini akoi program se dum makha chathana batawrase hauzik akoi gi short speech sta special invitees RK Deepak contractor na matam do lobi boshno ngasi program asida lengbirak liba amadi sanaroi singbuchu ahan mamaktada dais lengjen beriba punamak subchanjaraga aina ahan mamaktada khurumjari aduga ngasi laikhidraba imagi damakta akoigi sarasangna sinbibagi damakta akoibu invitees oina lakpibagi damakta su baton phangbagi damakta aisu yamna harawi adubo aidi smaina stage taga thokpase wa yamna di ngangdri hoi matam sumaina koi sara sangna puthok piraga koi ngang ba khara haukhre aduna aisu chadong haiba village dagi hek manak dagi yangang pokpi new kenen dagi aisu chingmi nupi ama aisu logjai aduna chingine haibada tamga chinga lainariba mari asi sanaroi singdesu ai ningsingjage adubu sanaba ngasi participate tawraga koigi lapnaba arapa imphal gi koigi konchak khun dagi ga lakpa sanaroi sing sijo ai yam thagachai aduga ching hairaga tangkhul kuki adagi sigumba mayam ama kamunen leitana sumaina sanaba mafam asida lengbiraklaga participate tawbagi damaktasu aina lengbirakleiba senior leadership dasu aina ningsingjari aduga lamasigi church ki adagi women society gi makhoigi mayam tinnaba lakpagi damakta arrangement tawbiriba club ki youth sigumba adagi akoigi media impact Mami TV amadi TTE media person singchu aina ahan mamaktada nungukna ningsingjari adubu aidi wangang ba haibasu yamna nate akoi sar asang na hanba aina TTE gi inauguration numita akoi ukhulda chatki adugi matamdagi sar asang na October gi date 6 se si sungsoi soidana invitation tawjarake adu achinba kya lairasu masidadi sangan biyo haibada akoi gi uncle ngasi gi chief guest ka oiraga lingbirakliba akoi ni khanaraga masidi chattaba yade chingmi tami amatani haibagi damakta khunchida chadong village da akoi laaga ngasi gi stage da wangangba phanganjabagi credit chu akoi oja asangnani aduga ngasi match sida sanabigidaba player singda akoina ningsingjaba mana akoina hojik sanariba si manipur asi akoigi strong sports ki yumpham ne hai aduna sanaba sida season oiba nataba season khakta ngairadi ahan oisalakani sanaba ngamoi aduna season natabida atum matam chuppada sanaraga tha khudingi sports se tournament khudingmakta participate tawbada khoju mateng adum pangjagani aduna sanaroi singi damakta dia khoisu neroka classic football academy atai club ta su akoi adum member oina adum mayamna nungsibidana sports pu pamjabagi damakta khoibu thagachai aduna ngasi numit asi yam phaba numini aduga akoigi maitai gi dadi ngasi je tarpol loiba numini aduga hayeng sina yam nungsiba numit amani hayeng haiba numit se October gi date 7 se meragi chauren hauba haiba numit se
हुजिक अखोइसु अहन सिंगना हायरम बने मयाम खंगबियो हुजिक अनौब जेनरेशन हौरैबा अंगांग सिंगदको हाइबदी हयेंग हाइबा नुमिसे मेरागी चाउरेन हौबा हाइबा नुमिसे चिंगदा लैबा मयामबना तंपाकता लैबा मनाव नुपाबु चिंगा तमगा मरी असी करीदा खंगे हाइबा मतमदा हयेंग हाइबा नुमिसिने अइगी इनाव नुपा तंपाकता लैबसिना हयेंग अखोइगी सुमांग खुदिंगमक्ता वादा युंगगा लाइट मचा अमा थालकनी सी मयाम खंगबी हो हुजिक अनौबा हौरैबा नहासिंगदको अदुगा हयेंग अदुगी मैदुना थालकपा मतमदा अइगी तमगी इनाउसे हिंगिको हाइबसे मसी खंगबा नुमिने हयेंग अक्टोबर की डेट 7 मेरा चाउरेन हौवा हाइनको अदुना अदुगा तंपाक तगिना मयामबसी कदाइदा लैगेना खंगबा मतमसिना अखोइगी लांगमै थाबा मतमदा चिंगदा सी चिंगी इयामबसे मसी मा हिंगिको हाइबसे मदुना हुजिकती मोबाइल दा फोन दा खंगनबै वाने मतमदुददी फोन लैत्रिङाइददी अदुमाइना चिंगा तमगा असिगी खेतनबसे खेतनदनिङाइगी अदुमाइना चांगदमजे पिनरमी अदुना मतुंग तारकपदा मखा ताबा मयाम लay सीनियर लीडरसिंग को अदुना मखोइगिसु मतम खरा पीगे अदुना आई मथंगदा अमु सेनबा मतमदा अमु हेन्ना वा ngange अदुगा ngasiगी टूर्नामेंट सिगी अदुम अखोइजु खरा ngamjaba ai adum akoi sir asang da ai adum sinajage ngasigi third place ki prize adu aina ngasi donation tawjagani adu matungda hena tawbasu ngamba oisano ai ishor da kanna khoiromge thank you hojik mak yaurakpa aigi marup ama ai introduce tawjage oja let's say hokip da oja lekse hokip haibani ma se Facebook da tum yengo ma mafam kadai kadai ma udaba leiroi hoji all Manipur tribal union gi vice president su oibani Manipur gi akhoi kuki singi minister aduga DGP mayam ne ma ga loinaraga ngamba mi ni ado ojana su sigi function gi tamak ta lakpi bagi yamna thakajai thank you akhoi jek panbire aina ngasai kainoma kaujakhiba ngasigi akhoi gi match asigi prize mayam se akhoi gi ngasigi chief guest na su dam tawbiri madugi tamai khoi mayam khut pa amdang phu se hauna thagale yam nungaijare hojik akhoi gi program se mathang chathari hojik akhoi gi speech ki matam se la speech se akhoi gi ikai khumna bada matik charba akhoi gi ngasi gi program se gi chief guest oibiriba Dr. Dabali Thangjam, Chairman and Managing Director, Babina Group of Companies, Mahakpu Matam Pijari. Good morning. Ngasi October ki tarik taruk yamna maru oiba numit amani aigi marup Sri Asang Kasarna legidrabai ma Tharmila Kasar gi mingda Memorial Women Volleyball Tournament ama hawdok pagi adugumba function ni hariba function na sida Dais Lengshin Biriba Dignitary Singh aduga special invitees mayam Laikai Sigi Lamdam Sigi Chininaw Singh Ichechan Singh aduga Mediagi Chininaw Singh aduga mayam punmak pumkuramjari asigumba function na sida chief guest amawaina ngasigi function na si hawdokpagi programs da yahon bibagi damakta programs sinbiriba Sri Asang Kasarbu amasung
श्री असांगी इमुंग मनुंगी मेंबर सिंबु अयहाग इसागी तरफ तगी हन्ना हन्ना तागत फोंदोक्चरी हौजिकी मतमदा साना खोनबसी यामना मरुओइबा लाइफ की तौदब याद्रबा दुगुंबा एक्टिविटी सिंग मनुंगदा मनी सानबसीना मरुओइना नहासिंग इंखलाइबा नहासिंगदा मतमसी फजना प्रॉपर्ली सिनबा तंबीबा लोइना लोइना हक्सांग फना लेननबगीदमक्ता अचौबा पांबई अमसु ओइ साना खोनबसीना स्पोर्ट्स सिना एट द सेम टाइम हौजिकी मतमदा सुमना हक्सांग फनब सानबगी द नतना स्पोर्ट्स हाइबा डिसिप्लिन सी प्रोफेशन अमा ओइना चटपा यारबा दुगुंबा सिनफाम अमने हना लौबा यारे अखोइना इकुई कुइदबा सही मंगा तरा सिदा अखोइ उबा फंगे मदुदी मणिपुरदगी हौगिबा सानरोइसिंग ओलंपियन ओइसनु डिफरेंट डिसिप्लिन्स अदुगा मरुओइना फुटबॉल अमसुंग हॉकी दा मणिपुर की प्लेयर मयाम अमा नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल दा सानदना सिगी सिनमम सिदा या प्रोफेशनल मोइना चथबा मयाम कोइ उबिरे एग्जांपल अमोइना हुजिक इंडिया की टॉप फुटबॉल टूर्नामेंट अमोइरिबा आईएसएल इंडियन सुपर लीग दा सानरिबा देन आई लीग दा सानरिबा मणिपुर की प्लेयर सिंगसी मखोइगी एनुअल इनकम सी याम सब्सटेंशियल होइबा इनकम नहीं हानबा मणिपुर इंडिया की होइबा इंडियन सुपर लीग की हानबा टूर्नामेंट मणिपुर की प्लेयर खरा ममिंग होइना पंजद्रगसु प्लेयर खरदी चाही की एनुअल कॉन्ट्रैक्ट्स देदा इन टर्म्स ऑफ 70 lakhs the 1.5 crores अदुमाने योबा इवन अदुगुमा प्लेयर भाव खोइ लेग्रे सही मद अराउंड 70-80 lakhs जनरेट तोबंगंबा प्लेयर दु अदुगुमा सीजन मरी मंगागुमा सानरगदी हाइरिबा पैसासिना मागी लाइफ की एनी एक्टिविटीज अमा तौमतमदा दम हिंगबा यारबा दुगुंबा सिनभमनी मसिना ताकपदी स्पोर्ट्स सी हक्सांग फना लेनबा अदगी खोइगे कैरेक्टर चुमना लेनबा डिसिप्लिन तंबिनबा दुगुंबा मखलगी एक्टिविटीज अमा ओरगसु मसी हुजिक्ति खोइ सिनभम अमा ओइना खनना चथबा यारबा दुगुंबा हिरमदा सिदा इंजन खोइना चथदना खोइगे प्रोफेशन अमा ओइना दुम चटपा यारबा दुगुंबा लाइन नि दो अयहाक इसामकी वनदी साना खोनबसी दुम हौबदई हौना इ थो यावजरई मिसाना याम पामजना सानरकप गेम्स दी टेबल टेनिस ने टेबल टेनिस सी अखोइगी सोमगी नॉर्थ ईस्ट की मी सिंगजी फिबम सिगा याम चानबा यामना वांग चावबसु ओइदबा दुगा खरसु दु मस्कुलर ओइबा याम चानबनी चाना इ हेबजे खोइना प्रूफ पॉइंट तौरबदा चाइनीज जापानीज कोरियन सिंगसे मोइना टेबल टेनिस दी वर्ल्ड की डोमिनेट तोबंगंबा अदुगंबा ग्रुप नहीं हाइसे मोइगा खोइगा सी फिबम मूर्ति हैपेट माना बदुगंबा टाइप नहीं दै हागे सामक्सु याम थवाई यावना टेबल टेनिस से सानाजै सही कुंथ्रा मुकी ममांगी वारी नहीं आइना एमबीबीएस तम मतमदा अदुदा मणिपुर की टूर्नामेंट सिंगदा खोइ दुम खरा फजना दुम सानाबदगी 1975 ता मणिपुर की टीम की नेशनल टेबल टेनिस टूर्नामेंट आई सी मणिपुर रिप्रेजेंट तौरगा सानाजरै अदुई मतुंगदसु पोस्ट ग्रेजुएट तब चंडीगढ़ सही अहम टेबल टेनिस सानाजरई सही अहम से चंडीगढ़ अखोई इंस्टीट्यूट की चैंपियन होजरई साना इसा थागतबी नाते स्पोर्ट्स पाजबद सूम हाइजबनी अदुबु इसानदी कन्न सानदब थवाइदी यम यावजबसे फुटबॉल गेम सिने अखोइना एमबीबीएस तमिंगै खरा आंगांग ओरिङै मतमदा फुटबॉल बु तौरबदी अखोइ अदुम येंगबसे सोइदनमकी चली आइना निंगजंगजबदा 1970s दा कोई सीसी मिट की फुटबॉल सी एनी हाउ तौदना कोई येंगदबे यादे मरु ओइबा मैच सिंग से मरक मरकता कोई कॉलेज दगी सुती लौबनी खंगदे मनी खंगदे तौरगा कोई स्पोर्ट्स सी फुटबॉल सी येंग चली आइना कोई प्रेमानंद स्टेज दा पंबिरी प्रेमानंद की इवाइजिंग थोप डॉक्टर मनिहार सर्जन नहीं की क्लासमेट नहीं इबानी फुटबॉल दा यामना तोइना येंग चलमिनबा मतमद सेल थोंगी अवाब दुम लई अखोई इवन सीसी मेट की टिकेट लुपा अनी अहुम पीबजे अखोई टिकेट का येंगमदेब अदो मनिहारना मतमद सेल थोंगी पीम मैंगोंदगी याम हेना फै अदुन मान आइसी मान टिकेट का अकागा पूरगा आइसी सीसी मेट से येंगले मरम नक्ता पैसा यावद कांदा अखोई की सीसी मेट की जे ड्रम ना जिंगना खारगा
तवी मतमदना होबदा कईदा येंगदना अदुमाइन तौना मतम सिले लकपनी याम पामजै अदु लायक फबदगी हौगिबा सही मंगा तरुक तरे निपान सिदैदा नेरोका फुटबॉल क्लब से अखोइना प्रमोट तौब ngamjagi नेरोका फुटबॉल क्लब से याम लीरबा क्लब ने 1965 अदुइदा होगिबा दुगुंबा क्लब ने अदुबु कुइना अखोइ लोकल क्लब लेवल दा सानदना सुम लाकपने अदुबु सही 2015 दा अयाग साबुना नेरोका फुटबॉल क्लब की प्रेसिडेंट होइबा सही दुदगी अखोइना क्लासिक ग्रुप ऑफ होटल्स ने स्पॉन्सर तौरगा नेरोका लोकल क्लब से अखोइना आई लीग की लेवल दा कोई पुखत सगिबनी हान बदा सेकेंड डिवीजन आई लीग को चंगजगी अदुगा आई लीग की सेकेंड डिवीजन जी फर्स्ट ईयर दुदे अखोइ चैंपियन होइबा ngamgide aduna qualify होगिदे आई लीग की दमकता फर्स्ट डिवीजन की अदुबु सेकेंड अटेम्प्ट दे अखोइ इंडिया की चैंपियन होगी नेशनल चैंपियन होइदना आई लीग की सेकेंड डिवीजन दगी अखोइ फर्स्ट डिवीजन द प्रमोट तौदना फर्स्ट डिवीजन आई लीग से अखोइ चई अहुमगुम अखोइ सानजरई अदुगा अखोइगी क्लासिक ग्रुप ऑफ होटल्स ना स्पॉन्सर तौरकी अदुबु नेशनल लेवल दा सिगुंबा आई लीग की स्पॉन्सरशिप सी याम साथीना सेन चंगबा very very expensive मरुना फॉरेन प्लेयर्स सिंग से अखोइना मणिपुर दा पोरागा आई लीग सानहन मतम सिदैदा मोइगी थागी सैलरी से दुकी मतिक चावरे मदुदी अखोइना मदु मखाताना सुम सपोर्ट टोन चथरगदी अखोइगी ऑर्गेनाइजेशन दा सेल थुंगी वाब लानी हैदना कोई क्लब का यानरगा मतम दे कोई विड्रॉ तौजगी अदुबु हुजिकसु मखा चथना 100% स्पॉन्सर्ड नत्रगसु हुजिकसु कोई अंगम सपोर्ट ती दम नेरोका दा कोई पिजरी एट द सेम टाइम अखोइगी क्लासिक ग्रुप ऑफ होटल्स इना क्लासिक फुटबॉल एकेडमी हैना ग्रासरूट लेवल दा अंगांगसिंगदगी सेम बहुननबा दुगुंबा इंस्टीट्यूट अमा कोई एकेडमी मा कोई होगजखरे मसिदा अपिक पंगांग सही मापन तरा अदवाइदगी होरगा दुम सेंगत चरकपनी अदो सिगी रिजल्ट हुजिक फंगबा होरे इकुई कुइदना फुटसाल टूर्नामेंट मणिपुर की ऑल मणिपुर फुटबॉल एसोसिएशन सिनगिबा अंदक लोइसनगिबदा क्लासिक फुटबॉल एकेडमी ना चैंपियन होइखी अदो मोइसी मणिपुर रिप्रेजेंट तौरगा शिलोंगदा ऑल इंडिया की फुटसाल टूर्नामेंट मखोई मणिपुर रिप्रेजेंट तौरगा पार्टिसिपेट तौदोरी सी आइना थमजरीबसी स्पोर्ट्स दा अखोइगी अदुगा पर्सनली इन्वॉल्व तौजबसिंग दो वारी आई सुम थमजबनी अदुगा ngasiगी तौदोरीबा वॉलीबॉल सी यामना इंटरेस्टिंग होइबा मना अखोइगी आइगी मरुप श्री असांगना कम्युनिटी खल्लगा कुकी ग्रुप की लियांगमई ग्रुप की अदगी अखोइगी मफम असिगी खुंगंगी प्लेयर्सिंग तौरगा अदुगुंबा टीम तरुकना मयामगी मांगदा ngasi सानबिगदौरी अदुगा अखोइ मखाताना हाइरिबा नुंगाइरबा वॉलीबॉल सी अखोइ येंगनबइंता अखोइ सेम सारसी लोइसलकपदा आइना थमजनिंगबसी अखोइगी फंक्शन की प्रेसिडेंट ngасai हाइबिरमे मदुदी अखोइगी सिगी दाम लाकपसिना मरम मोइदना सिंग थुमजलकपदगी खुलजी मफम होंगबा म दरकार लैखी अवाबा मयाम म थेंगनखी अदुगा हाना लौ उरंबा लौफम सिंगसु लोइना सिंग मनुंग द लैखरबनिना होजिकती लौ बुसु याद्रे अदु होजिक करी तोबु ताई हना हाइब खना बसिदै ताई आई सामक्सी टूरिज्म की एक्टिविटीज द खरा थवाई यावजो बोइबनिना आई वाही अमनिदंग टूरिज्म की मतंग हाइजरमगे मणिपुर सी नेचरना यामना फजा फजा मफम सिंग पिबिरमी सीनिक ब्यूटी सी अदुके मतिक लैग्रे दार्जिलिंग द चटपीगरा सिक्किम गैंगटोक द चटपीगरा मफम दुदा खोइना उबसी ओनली बिग माउंटेन्स एंड हिल्स वैली लेते मदा वाटर बॉडी निथिंग नाइ लेते अदुबु मणिपुर ददी हेक्ता यंगबियो अखोइ सिंग मयाम लेरे हिल्स लेरे माउंटेन्स अचो चोबसु लेरे खितंग हाइदोखिबदा वैली अमुक लेरे अदगी वैली द खर कुमधरगसु अमुक मखारोम द अखोइ लोकटाक लेक लेरे अदुना सिक्किम दगी अखोइ ग लोइनरंबा पीके डोंग ना टूरिज्म की द याम एक्सपर्ट ने सिक्किम टूरिज्म जी मागी मतम द याम साथीना चौखटखिबा टूरिज्म एक्टिविटीज तौरंबा दुगुंबा निपानी माना अखोइगी फंक्शन अमदा हाइबिरमी मदुदी मणिपुर गा सिक्किम गा कंपेयर तो कांदा Manipur has lot more advantages than Sikkim. He said that Sikkim has only mountains and mountains and mountains, but Manipur has mountains, valley, water bodies. You have very rich
cultural activities, and you also have indigenous sports, and Manipuri dances are world famous. But still then, Manipur cannot come up in tourism activities at par with Sikkim and other states of India. Why? Then he is essentially a sleeping lion in tourism. Lion gi gundi am chenba. Loina badi qualities ya lion amagi adu tumdana leiba hogatraba lion se. Adu huji khona kari tau tage da ki tummi ba lion si koi hogalan mam changi. We need to wake up the sleeping lion. Once Howard Kragadi received lions in a Torpe activity, though, Manipur will be definitely one of the hot spots of tourist activities. We expect a lot of tourists coming to Manipur once if it is started. We need to kickstart tourism activities in Manipur. And Manipur is a place where not many industries are there. Of course, industries almost late. We all depend our economy on agri-products. Low singu they talk about income the hingba dugumba koi kanglupni aduna agri income sinda sum depend tawla ergadi we cannot grow more than what we are. Yam henangam moy kano the agri bhauda koi sidagi puthoi ba agri products si koi state sigi consume tawda bhauda konada ba dugumba product ni aduna si agri products si hangalan ba loina na koi karigumba khara di tawutai tawba yari ba thabak si. Let us exploit the tourism potentials of Manipur. Huzik, Chadongi Sigi, Lairiba advantage si domestic local tourists, Yam Lakpa Horovni Sida. Local tourists Lakpasina, any tourism activities local tourists Hana start away. Mapam Dugimi Hana Lakani, Eduga Yengani. Adu Matungda, we can expect tourists from other states. Maybe from Bengal, maybe from Gujarat, Rajasthan, any other parts of the country. And then last part is the foreign tourists. So matang kadun mind tawdana promote tawna ba koi chadongda ihan hanbada tourist spots khara samgat si asang ai kitang kano tawjage attention ta draw tawjage tourism chokon nabagi damakta sigi khunjide da koi let us start something. Okay, homestay. Homestay is number one. Homestay yana ba koi yum manga taragumba koi hana identify toraga. Yam hana luxury da ka lete. We don't need that much of luxurious stay. Very neat and clean, tidy, but very clean toilet. Yan han ba tourist na yang basi toilet nan basi ya ma pame to toilet si phadana nalan mam change. Aduga lambi si ma kitang hana semba ma change. Kano da laktori ba tourist loina ba adventure tourist nate. Adventure tourist adi ma lambi laigra lairora jungle da changa da yengo ni. Adu nataba general touristi. They want little bit of comfort while traveling. Lakpa matam na moi lambi si khara smoothly gari tonga lakpa yana na moi pangani da lambi si ma sembi ba ma pham jide da koi yum khara identify to biraga ka amamam ani ni gumba reserve toro thambi ba guest ki waina maduda all facilities Layhanbiba. Yam hena luxury na te hana zwaizagre. Just the basic, neat and clean, and especially the toilets need to be kept very clean. Adu tawraga tourism activities kara dum hobiba koi water body yama phazan le racing yam marang kain le racing yam phazai yam lui seida ngasai boating si adum makhatan adum chathabiba boating seida koina yam darkar le safety measures sama yam darkar le water body the chang taragadi we need lot of safety measures. By chance, akoina tongiba hidu anytime accident thok matamda tongamba mi singsi loi sep oina na bai namta khoi safety measures mayam ama prescribe toduna lei adu phajana inbiraba adu we taragadi mafam sidai da sidagi tholakpa resources mayam jisu yonbagi chance phangani mafam sida leiba mi singsu employment phangani employment ge loina na income lani income lakta de khoi economy dum phaglani aduna sigi maikai sidai da ai marup Asanka sarna state khatang focus to biraga mafam sidai da tourism activities yam thuna hona na ba khoi sem sarasi hai wai singsi haijaraga ai matam khare hana sang lomon gre ngasi sanagadori ba team punamakta I would like to give my best wishes, all the best. Ngasi gi tournament sida mai paktana champion oibo oibiu haiba wai khrasi haijaraga. Thank you. Ai matang solution jarga. Thank you very much. Excellent.
ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯔꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤ chief guest na ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯃꯃꯜ ꯂꯩꯔꯕ advice mayam ama pibire, be it in the field of sports, be it in the field of tourism, economically ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ life se improve ꯇꯧꯒꯅꯤ na mahakna valuable oiba advice mayam ama pibire adugidamakta ngamkhai leitana thagatchari aduga ngasigi sanagadaba youths khaidasu pukning thogatpagi wafam mayam thambibagi damakta yam thagatchari hojikti akhoi gi program se loisalakpagi akhoi gi vote of thanks Dr. Pramananda Thangjam, General Secretary, Chingtam Sports and Social Development Association, Mahakpu Matam Pijari. A very good morning to all of you, to all the sports team coming from different regions of Manipur and the local teams who are going to participate, both the boys and the girls team in volleyball. I ngasi yafarba numit mafam asida chadong news site sida yogjarakpachi I thawayam na nungaijai akhoi ngasi special guest oibiriba akhoi sir Dr. Thangjam Dabali, chairman of Bobina Group, adigi akhoi gi sir Asang Kasar mahaki madargi mamingda tournament for volleyball asi chinbi bagi yamna Ningthiraba mafam asida chimbi basi ahaki tarapta yam haraujai aduga Aztec Sports as a sports brand of our state Manipur. I would like to inform for all the sports related equipments in football and in volleyball and maybe in other sports discipline, I am very happy to donate for the development of sports in this region. I wish a very good luck to all the participants. I also thank the media friends, our village leaders, church leaders, and all the friends who are helping us to organize this event. With this, I thank all these special invitees and a very good luck to all the players of the volleyball tournament. Thank you. Hojikti akhoi play se haunabagi damakta players singdo yaragadi mamangda amta lepiro. I would like to call all the players and the participants to please come and stand in the front. Players pingji mangali rang ning miao lo ara play ji hapok vai declare sami khwai wang rang ning miao lo mangali amuka hananing sinjage players mayam participants mayam duna ground da amta lengthok pir o match se declare tawna bagi damakta aina matam se loser ge fixture ngasi gi tournament gi fixture pathok pagi matam first match pool A CNS Sporting Club A versus Khunsaku Youth Club Liangmai. The first play will be played by CNS Sporting Club and Khunsaku Youth Club. I would kindly like to request all the players to kindly come and stand in the court. First match will be played by CNS Sporting Club A and Khunsaku Youth Club. The second match will be played by Ngarumpung Student Union versus Yangnoi Youth Club Kuki. The third match will be played by Lamlai Kuno versus CNS Sporting Club B.
On this auspicious day, I, on behalf of the Chadong New Side Sporting Club, would like to express our heartfelt gratitude towards our respected guests, artists, and everyone present here for attending this tournament and making it a successful event. I would also like to extend my gratitude to the function president, Mr. Ashank Sao, for organizing this wonderful tournament. And thank you to all the players for participating. And good luck to all the players. Thank you. I would like to call upon our chief guest to kindly come and declare the match. Thank you. First match player, match team anido manung chang asum da lakpiro. I declare Memorial Women Volleyball Tournament open. So start. Hobiro matam changan na bida. Ako ju yenge to bne. Ako ju yenge to bne. Microphone dia tali koi. Ara issue microphone dia here issue ki ka bal le nong san le nyaw ra. Ara telephone na tali koi ho palo. Oda habotol ton na lo lo habotol na action camera. Hello da cho. Action camera men si number ta ja le mai pa he le mai ya. Le mai ni ya. To sa ko ko je botol to je mal si. Terbang chill. Hojik Shokar Haugudaure Hojik Haugudaure Zadong Ga Zadong Ega Lengmei Kangla Tong Bidi Tapna Lakpuni Moisi Aduna Moisi Saya asang kesan ayah kumna pitak taura apik lesu cambrani cambra se apik pani hena hauni acawa hoktabni aduna moi se yongo hore yong na haudong uci phau kumna boli se tap lakni moi se soidna aini yeng mena khangre yano smart oye aduna chadong team sisu akoi area sida adum phaurak khraba akoi gi south ki oina team kuncha ni phusana da champion ta khraba team ni Aduda moi gisu asom lengmei romda kala tombi romda moi su adu kumba team ni aduna hojik first match si yam na nungai ge dauri moi gi haiba haitawdi khangde aduna ai gi pau tawdadi nungai ge dawu male hai ge dawu su male yengma da su loina smart oye moi se aduna masak su loina phajaye aduna boli sana su hai ge dawu male aduna ngamba ngamdabdudi mai gi laibak ni Aduna pajana sanabio discipline lena sanabio bon iroi laba ani khanara di amana ngamba mahusani noi mrakta amana kaba mahusani aduna wakhan pikpa yade yamna smart oina pajana sanabio yengba minsu yengba nungai discipline lena pajana sanabio haibse mayamda request tawjabani aduna referee nasu Fajana Kongni Haipse
ไอ้คุยดังซ้ายนักกอนดาลดนาไฮครับวันนี้รีฟินสูพัฒนายังบิวงสีชานาบา first match เช chief guest กิมนักตาคุยมายามนามีเองตานานุงไงในยังกระโดบนี้อดูชานาบดานุสากีใครไปยาเดนุสานาไอ้คุยบุงงำกระโดบเนี่ยไอ้คุยนั่งงำกระโดบนี้นุมิสิไกชุนเตอดูนาไกชุนเต player สิงดีไกชุนเตอดูนานุสาสาเรียนว่าคันปีกันโน่หน่วยพัฒนาชานาบิโอไอ้คุยนั่นสูพัฒนายังเกอาหันสิงกยาไลกายกีกยายังบีบลักปนีอดูนาหน่วยพัฒนาชานาบิโอไอ้คุยนุ่งไอ้ในยังเกหน่วยกีชานาบดูสายกีไอ้คุยในยังบัดาหน่วยน่ะอาหามารยาชตาวดูดากาปโคปดูได้น่ะเอามวยจะชานาเสพักดูมาเลยไอ้เจ้าอยู่ว่าคันดาไอ้ทำมวยจะทำจาบนี้โปรเปเปอร์สิมิน่าเปเปอร์สินได้เดเปเปอร์เดี๋ยวนะว่าวันเดียวเปเปอร์ละจึงใจเฮ้ยอันนี้พูดว่าจะเปเปอร์ละจึงใจเจ้าเจ้าอันนี้ไหมข้าพเจ้าจะได้โปรย point counter เวลาเรื่องจีว่าเปเปอร์ละลาเรื่องจะนำมาลู่อันนี้จะสิ่งนู้ just นะผู้ที่บุรีเสียหาวกดาวเร่จำนะบุรีเสียหาวกดาวเร่ยังบัดนุ่งไงกดาวรียาราดีอุจินาฮัดงลักปะกุมนามาขาดตาบดตักลักผิวไอ้คุยได้ยังบัดดูนี่ปามจับนี่ตรบกันนะพูดบ่าอดูน่า point อดูสู point นี้ตับนะพูดระกาโคจิตาวระกาเชริสู point นี้จำมานะวันนี้อดูน่าฮัดงกุมนาลักพูดปามีพระเจ้านาชานาบีเราผู้ที่หาวกดาวเร่หาวกดาวเร่ริฟีนายังดันเลยอัฐุบมตัมดาหอนึงไอเชมชารีอัลซอนด้วยpoint counter จีจังก็เปเปอร์กันโจดขักได้บนสตาร์ไลน์แมนเอาพลอยตะขลุ่ฮอบบี้เราวันที่อัฐุบมตัมดา just นะฮอบบี้ก็ดาวเร่มันนิงสีดาให้มาฮีกุมบาเยรุงกุมบามันนิงสิงดามวยคลับนาโยนบีรีบนี้ให้มาฮีกุมบาอวัดเปลัยเตอสมดามันนิงสีดาโยนบีบนี้กนากุมานาให้มาฮีปามบาทักนิงบาจานิงบาเลยเรบสูอาชีมันนิงเดพังบีกนี้ให้เชื่อมายามดาหลอกทกเจอบนี้โชว์ให้ชัว这是这样，整个都是可能还有的紧张，可能会没那些。
पेपर कन चो तो हक दे हिं दाव ही ज पेवा ये अरु मजंग सफाई जी भाई बा हा ये अरु मजंग सफाई जी थागन अथक सिंग जरत लो आता सिल ला लाई दे पेपर सिना पेपर चो तो ज जवे मै हिन रो नरुम हि रो स दे हिन ता थाइ च मै दि जुवा या टूर्नामेंट जे दे पेपर कन चो तो फुग जी जी पॉइंट जी भी पेन हा बोगिलो इन पेपर बा सका पेपर ही थे ला सिन लग लाई राइट उदाली पेपर प्लेट पे ना हो किवाले आइन ला तीन जर थे पेन ना बुखलो न चल जिना असी नो में ना हे लग बादाय ले अस जादाय ले तो इनके का फाद द खोलो तुम ला सा ले बाई का यारन ना बेदा ले या असी सिन ला लाई दे बाई KYC जिंग चार स्थान भी है वही लिंक में भी ना मोकन ना चाल अर्थ जी जाए दे पिछवे क्लब जी KYC जी ज ले में क्लब लान का क्लब न भी हां है मैं लिंक में ना है ले में जी ले में ले के ने Y ने C साइन का था न ले जी का खवा छ में जो कुछ लारे तो जी de न तो थान ए जी के ने Y ने C साइन जा तो क्लब में भी जा होजिक हाउगदौरे कांगला तोम्बी के लिंगमई क्लब का चदोंग की क्लब सानगदौरे कांगला तोम्बी अदुना चदोंग हाउरे फजन सानरी लेंगमई वान चादोंग नील डायरेक्ट हाउखरबने सेक्शन सानाबिरो खुनसाखुल ना खुनसाखुल कांगला तोम्बी रोमदगी खुनसाखुल खुनसाखुल Chadong 2 Khunsakhul 1 Lengmei 1 adun samgani ha 2 all ani ni shure English ta da yaugni 2 haipsi ko adun ani ni haise ba ani ni shure ba फजन सानरी फजन सानरी चेक सिन्ना फजन सानबियो येंबदा फजै चादोंग 3 लेंगमई 2 अमखक हेंजबनी कैसु कायदे Tangkhul Lengmei Chadong Mari Tangkhul Lengmei Ani Kaisu Leite Ani Kha Hemane Ekhoi di point tara hel sa tum tangkhale ekhoi ni sanama matam dadi Fajana sanari manga chadong na manga tangkhul lengmai na ani ahum khak ta hemane kaisu leite akhoi point tara hel sa tum tangkhale akhoi matam dadi tang lengmai tangkhul ahum chadong club na manga Fajana sanari Chadong 6 Lengmei Tangkhul ahum khat koi thật nào khati dei
지지나 좀 슬라지대 자동나 다저 드시세 랭메이 4 땅쿨 더룩 레메기다 누파 사비수 여우분이 잭슨의 산업이요 나타이 짜들어디 독tor 체크 타오르디 누파 여름시 야이 호직 서비스 타오 누파도 누피도 아도나 호랭 그리kum다 야들어디 타도르 체크 타오그니 भजन सानरी भजन सानरी येंबद नुंगाई कैसु कायदे लेमई 5 चादोंग 6 तुंगसाई आइना हाइद्रा तरासु तांखत पने हैना हुजिक त्या मखत वाले हुजिक नुपाना तौरे मोइदा नुपा मा यौबनी चादोंग नसु यौबनी कैसु कायदे अममम यौबनी बोली सानबसे नुपा यौद्रदि नुंगाइतेना मोइना ngangnaraga नुपा मम हापचनबनी कैसु कायदे 6 all तरु सुरे भजना सानबियो चेक्सन सानबियो भजना सानरी भजना सानरी भजना सानये ओ चादोंग तांखुलना तरेट लेमैना तरुक अमाखा हेमनी कैसु लैते फये फजरी भजना सानरी होजेगिदो नुपा थेंगाई नबद सोइखिबनी कैसु लैते नुपी ओरदि फजना कोनगदबने नुपा होगिबि सोइनाखिबनी कैसु कायदे सानरे तांखुल चादोंगना मापल लेंगमैना तरुक याम हेनमते अनि अहुम खते हेमने कैसु लैते नसाइसु तांखले हुजिसु तांखत पियो कैसु लैते वखन पिनिंगा लैते ना लेंगमै गे नुपादो माना यावबनी ना माना खरा सेक्शन बिगदोमनी असोइबा खुतिमा नंगोंदा ताइनागनी होजे मोय कोस ना समाइना तो हैना ताकली कैसु लैते चेक्सन सानबियो मुंहाउगदावरे पॉइंट चादोंगना तरा लेंगमैना तरुक याम हेनमन तेदा कैसु लैते सिदि तांखत पयाय चेक्सन सानबियो येंगबदा फजना सानबदो अखोइना पामदि अदोनी चेक्सन सानबियो सर्विस तौरे लौरे नुपा साबिना पिखख्रे चादोंग 11 लेंगमै 6 फजन सानरी हुजिक से फजन सानरी चादोंग 12 लेंगमै 6 याम हेमनते तरु खक्ते हेमनी कैसु लैते असिदि अदुम तांखप याय फजन सानरो फजरी फजन सानरी
point. Chadong 13, Lengmei 6. Phajana sanabyo, phajana sanabyo. Kaisu taude. Lengmei 7, Chadong Tangkhul 13. Oja thingkai na so kanna ishor do khrom jari phartna tauri magi phartna kandrodi nungai do mande na mana kanna phartna tauri tawbiyo ko su kai de phartna kanna tauri manasu phajana sanari point Lengmei 8, Chadong Tangkhul 14. Asia taun ci benje je pro media khal ban akha banda law sami law pa jin ngai zai ne si che ta ne zai da kha ai ne request ka hai akha banda law sami lai 10 14 le mai 10 Chadong 14. Fazai Lengmei sing sai na habitu chumdra moi uchi phau kum na phari bni uchi phau kum na phari bni hadong no uchi phau kum na pha bni Lengmei se pitak taw ru mukhum mukho yam thu bni Lengmei 11 Chadong 14. Lengmei 11 Chadong 14. Phajana sanabyo Sanari, Phajana Sanari, Phajana Sanari. Chadong 15, Lengmei Tramathoi. Hojik Chadong namu service taure, Lengmei na phare, Lengmei na yaithare, yaithabada aswaiba ma laikre rifi na khongkre. Chadong na taratruk Lengmei na Tramathoi. Hojik Chadong namu haure. Phajana sanari, sanaye, noi phajana sanabyo, video shooting tawbirebani, phajana sanabyo, asigi sports se araiba nate adona phajana sanabyo, hore media da thabig dawbani, adona noi phajana sanabyo, chong su yaradi phut ani wang na chong khalo. Phajari Chadong 18 Lengmei 11 point tabio Chadong 18 Lengmei 11 Phajana sanari phajana sanau yai Lengmei 12 Chadong 18 Sanabada pakhat payade Gyantana sanabyo Sanari huji phajana sanari passing tauri Nupana phajana yere Lengmei digi nupa amana phajana yeye Chadong 19 Lengmei 12 Yam hen manate talo kishu leite Nupa sabi na phubani ado laibak chi na auk thok ki kishu kaide mathang da di auk thoroi ma se
matam laujabuni karisu kaide Hojik volleyball se Kangla Tongbi Lengmai ga Tangkhul Chadong new site tegi Chadong ga sanadana Chadong na point kun Lengmai na trani thoi chali Phajana sanabyo yengmuda nungai point 21 Chadong player sing di bon sanabuni na chaklam su khangwei chaklam ga dobudi ekhoi ni aduna noi di phajana sanabyo ekhoi nu mi chup na sanar su chak cha de aduna wa ngang ba mi ni hena wa bani thabak su ba mi ni budi yeng ba mi ni hena wa bani aduna noi boli sanaba sing di interest ama da sanabuni ni wara moi aduna ekhoi ni wa jabani point se koi no Committee 13-22 Chadong 23 Rengmei 13 23-13 14-23 14-23 Anna 15-23 15-23 14-24 15 24-15 last serve down right 25-15 25-15 Hojik amo change tawg dawre change tawrag mu sanagni change tawrag mu sanagni men rola to sina paper kan cho ta khangra hai sma dari de haksen ya me sina paper khangcha de paper cho la de hinda hai pan khana nai na ma cha za na mos la ina ka to songkhom ni dari an pin za certificate sandal lai ko oh pare pare na point ja ha da pi ana ha ka to songkhon yo hisin la hi ba ai moi nai ni pe ai ta ta mai
자동 원 랭베이 닐 랭베이 원 자동 원올 다 들으시죠? 자동 투 랭베이 원 자동 트레이 랭베이 원 자동 4 랭베이 원 3 up 자동 5 랭베이 원 leading by 4 자동 6 랭베이 원 leading by 5 자동 7 랭베이 원 저기 강입니다. 자동 8 랭베이 원 Nine one 자동 9 랭메이 원 9 one ten one 자동 10 랭메이 원 10 one 랭메이 2 자동 10 210 210 11 10
Jadong 11, Lengmei 4, 14-4. Five 14, Lengmei 5, Jadong 14, 5-14. Fifteen 5, Jadong 15, Lengmei 5, 15 5. Sixteen 5, Jadong 16, Lengmei 5, 16 5. Jadong Sporting Club 17, KYC 5. Jadong Sporting Club 18, KYC 5. KYC 6, Jadong Sporting Club 18, 6-18. Seven 18, KYC 7, Jadong Sporting Club 18, 7-18. KYC 8, Jadong Sporting Club 18, 8-18. Nineteen 8, Jadong Sporting Club 19, KYC 8. Nine 19, KYC 9, Jadong 19, 9-19. Locally. Jadong Sporting Club 20, KYC 9, 29. Anan ne anan. Oh! KYC 10, Jadong Sporting Club 20. 10-20.
Jadong Sporting Club 21, KYC 10, 21 10. KYC 11, Jadong Sporting Club 21. 11 21. Jove 21, KYC Jove, Jadong Sporting Club 21. Jadong Sporting Club 22, KYC Jove. Jove, Jadong Sporting Club 23, KYC Jove. Jadong Sporting Club 24 last serve. KYC Jove. KYC 13, Jadong Sporting Club last serve. KYC 14, Jadong Sporting Club 24. Fifteen 24, KYC 15, Jadong Sporting Club 24. KYC 16, Jadong Sporting Club last serve. Seventeen 24, KYC 17, Jadong Sporting Club 24. 18-24, KYC 18, Jadong Sporting Club last serve. Nineteen 24, KYC 19, Jadong Sporting Club 24. 20-24, KYC 20, Jadong Sporting Club 24.
2024. KYC 21, Chadong Sporting Club 24, only 3 up, only 3 up. KYC 22, Chadong Sporting Club 24, only 2 up, only 2 up. 25-22. ahamba first match Chadong ga KYC ga sanaraga Chadong na thoire adu di hojikti asigi matungda aikoina breakfast taurani ngahak potha kigni koi chak charani sanaba mayam chak chadriba angang sing sai asang ka sarna hagi matungina hojik player singdo chak chadaba singdo asomda lenbiraga akoi chak chaningai tause karisul leite lemai gidi bonus happy gigni moidi lapna lapani na horeng samu sana han gigni karisu wakan pikno iroi laba ni khanaradi laba mana dim ngamba mausani mungna sanarsu mausani karisu wakan pikningai leite huji ngahak tangda point ser kasela budo ojating kaina kanna phatna tauni adugi tamakta point ser mai pawaduna ngahak tangda susi sitin tangkhat bani aina yengmuda dum khangjaye ba aduna karisu wakan wagano wakan pikno aduna huji ekoi chak lamna rabni na asomda chalaga chak chadaba sing angang sing mayam do ahan sing khangde ekoi loi na chak chani ai tause chak char ngai sidang ngahak nungsa su sabum tamni na ngahak ta ekoi mayam se potha se haibse mayam da request tawbuni Three-in-one hotel. 3-in-1 hotel. 3-in-1 hotel Chahongno shopping complex opposite Ukrut Town Hall, Pungretang, Ukrut. 3-in-1 hotel hili Tangko Nagawi
Hanyur Mang Majila, Miur Gatewi Hanyula, Kashai Sampangra. 3-in-1 Hotel Hina, Yarili Organic Spices, Langmaida Tangkur Kapungli, Sam Kapang Tingna Rahawe Spices, Sanglaka Hangakui, Shaikapa Kangayam, Hamhan, Hamidale. 3-in-1 Hotel Hili, Mishaka Langda Zarang Kabai, Dining Room Ladele. Langmaida, Sports Team, Music Band, Missionaries, Hikatata, Rangasam Room Kawai, Kamotarila Ladele. Toding Chirjomri Razamida, Jingri Ringpasur, Rangasam Kwimilo, 3-in-1 Hotel Li. Marison TVT, Arihon Moholak Ainalaida Kale Marison TVT Hi, CLC Pungridangli Karodale. Marison TVT Li Sampangra, latest Tangko films, Korean dramas, English, Hindi, Tamil, Manipuri movies. Langmaida Kangadade film album Ayur Ayayawa. Marison TVT Li computer work color mobile servicing Hikatatala Samidale. Ramilo Marison TVT Li Rakabong Milo Nawe Yang Kangai movies. 3-in-1 Hotel. 3-in-1 Hotel. 3-in-1 Hotel Chahongno Shopping Complex opposite Ukrut Town Hall Puredang Ukrut. 3-in-1 Hotel Hili Tangko Nagawi Hanyumang Majila Miur Gatewi Hanyula Kashai Sampangra. 3-in-1 Hotel Hina Yarili Organic Spices Langmaida Tangkur Kapungli Sam Kapang Tingna Rahawe Spices Sanglaka Hangakui Shaikapa Kangayam Hamhan Hamidale. 3-in-1 Hotel Hili Mishaka Langda Zarang Kabai Dining Room Ladele. Langmaida Sports Team, Music Band, Missionaries, Hikatata, Rangasam Room Kawai, Kamotarila Ladele. Toding Chirjomri Razamida, Jingri Ringpasur, Rangasam Kwimilo, 3-in-1 Hotel Li. Marison TVT, Arihon Moholak Ainalaida Kale Marison TVT Hi, CLC Pungridangli Karodale. Marison TVT Li Sampangra, latest Tangko films, Korean dramas, English, Hindi, Tamil, Manipuri movies. Langmaida Kangadade film album Ayur Ayayawa. Marison TVT Li computer work color mobile servicing Hikatatala Samidale. Ramilo Marison TVT Li Rakabong Milo Nawe Yang Kangai movies.